Poštovanje tvornica, bok ljudi, dobrodošli na četvrti posljednji dan, 4 dana line-upa u tvornici. Moje ime je Vugrinec Goran, za vas večeras nastupaju uz moju malenkost još 4 komičara. Međutim, znate ko je prava zvijezda večeri? Vi jer ste došli, dajte si jedan aplauz, ne mogu vjerovati koliko predivnih ljudi. Bravo, ja ću plješći, ja za sebe, to, bravo. Poštovanje ljudi, prije nego što krenemo sa stand-upom da se lagano ufuramo, ok? Pošto sam prvi komičar, moj zadatak je da vas malo zagrijem, pa ću to odraditi na najnormalniji način. Ono što morate znati, ja ću sad postaviti par pitanja. Ako je vaš odgovor potvrdan ili afirmativan, ili ako ste slučajno iz Dubrave pa ne znate šta to znači da, pljesnite jedanput. Jeste li me razumjeli? Ok. Da, ovaj dio još ponavlja. Ok, prenosim jedan. Ok, super. Ko je danas po prvi put ikad došao na line-up komediji, nek pljesne jedanput, da vidim s koliko ljudi pričam. Wow, skoro ste se sinkronizirali, odlično, znači pun konac ljudi, dobro. Ajmo stand-up objasniti kako funkcionira. Ljudi, stand-up je forma gdje komičar ovak poput mene dođe na stage i krene bacat fore. Kad su te fore u komičarskoj glavi stvarno duhovite, onda bude super večer i svi uživamo. Kad te fore u komičarskoj glavi baš i ne budu dobre, onda bude jebeno. Da. Ne samo komičara, nego i vama u publici, jer imate onaj pogled, znaš kao... Lik se potrudio biti nevidljiv, to mi je super. Znaš kao, sad me vide, sad me ne vide. Uglavnom, super, znači ima vas pun kurac koji ste po prvi put. Dobro, ajmo ovako onda objasniti. Znači, ljudi, stand-up nije ništa drugo nego kruženje energije. Komičar kad baci foru, ono što komičar zapravo radi je vama daje dio svoje energije. Ono što je vama zadatak večeras, jer ste publika na stand-up predstavi od line-upa, kad primite tu energiju, vratite je natrag komičaru, ok? Ali je pojačate se smijehom, aplauzom, deranjem, vrištanjem, bacanjem brojeva telefona, grudnjaka, gačica, bjanku zadužnica. Ako neko ima rješenje protiv ovrhe, može i to. Ako nas želite za dobru foru nagraditi novcem, dapače, možete bacati novac na nas, ali nemojte bacati komadice, molim vas, dobro? Jer ne zato što ne volimo male vrijednosti, ja recimo živim sa malom vrijednosti cijeli život, više zato što smo prešli na euro, tak? A euro ima šahtove za komadice, tako da. Ako nas želite nagraditi novcem, onda radije zgužvajte 500 eura pa nam to bacite, dobro? I nitko ne zna što je 500 eura, Šta ide više od 50, dajte se. Jer se sjećate kad sam rekao da je stand-up kruženje energije? Znate što to zapravo znači? To zapravo znači da ja osjećam ono što vi osjećate i vi osjećate ono što ja osjećam i trenutačno još uvijek neugodno. Vidim ovaj gospodin razmišlja kao nisam trebao točno. Kako bi to izbjegli, ljudi? Postoje 3 zlatna pravila stand-upa, ok? Prvo zlatno pravilo stand-upa. Ak ti je fora smiješna, nasmi se, točka. Zato smo došli, zato ste došli, zato ste novce dali, dobro? Nemojte večeras biti ona osoba koja gleda komičara, fora je dobra, a vi idete... Nemojte biti šupak od osobe, ok? Isto tak znam da se ljudi žele smijati. Jedanput mi je frendica uletila, Goci, ja bi se tak smijala na tvoje fore, ali šta ako mene neko gleda dok se ja smijem pa mi se ruga? Ja sam je pitao, jesi uzela lijekove ujutro? A druga stvar, ekipa, ako ste u sličnoj dijagnozi, ako vam je neugodno smijat se jer mislite da vas neko gleda, da vam pomognem u razbijanju tog balona iluzije. Ekipa, vi kad se smijete na komičarsku foru, druge ljude, boli kurac za vas, ok? Ono što vam garantiram, danas niko nije došao i onda umjesto komičara gleda nekog kak se smije. Znači, nikad se nije dogodilo kao, ovo je super fora. Ko se tak smije, je? Čak jak se smiješ ko da pališ motokultivator, jeba. Nasmi se, zato smo ovdje, ok? Drugo pravilo stand-upa, ako ti je fora jako dobra, slobodno zaplješćeš nakon smijeha. To komičaru znači da nešto radimo zaista dobro. Ali isto tak znamo da želite pljesnuti, ali ne želite biti prvi. Ljudi, mi vas vidimo sa pozornice, vidimo vas, mi bacimo... bravo! Viš kakav odaziv jebote, ovo ko da smo u Saboru jebote, pola ekipe ne plješće, pola je otišla iz Sabora. Ok, ljudi, znate i to. I treće pravilo, moje omiljeno pravilo stand-upa, ljudi, ako vam je fora toliko dobra, nakon smijeha i nakon aplauza, još imate energije u sebi, nema problema, udarite osobu pored sebe. Pokažite osobi šakom u lice da vam je fora duhovita, da. Vidim, ima jako puno muškaraca sa ženama, znači, dečki.
Svaki kozmopolitan kaže da žena voli snažnog muškarca sa smislom za humor, ok? Kako će ona zna da ti kujiš foru ako ti ne kreneš štancat, razumiješ? Znači, dečki žele da uživate u tvornici, cure žele da izađete iz tvornice kao ovo je bila super večer. Tako da, ajmo još jedan aplauz pa krećemo, jeste mi dobri, ja vas čuo? Super, odlično. Zamolila me line-up ekipa da vas zamolim jednu stvar, a to je uz to što imamo brutalnog fotografa Marka Lopca, dajte mu aplauz, molim vas, vidi ga mi. Daj, ustani se da te ljudi vide, evo te. Ne biste vjerovali, ovo je bio njegov čučanj, lik je 6,5 metara, je. Uz to što imamo njega, želimo doživjeti kako ste vi doživjeli naše 4 dana line-upa. Tako da, bilo kakve storije, bilo kakve fotografije i to, tegajte nas na Instagramu, na TikToku, na OnlyFansu, di god da jesmo, tamo nas tegirajte. Obećajete! Hvala, ajmo još jedan aplauz pa idem. Kako mi je vruće. Uglavnom ljudi, bok, ja bih se htio predstaviti na početku, ja sam Goran, dolazim iz Zagreba, imam 40 godina i stand-up komičar sam. Kad sam bio klinac, nisam htio biti stand-up komičar, htio sam biti odvjetnik, ali su me roditelji gurali u stand-up, znači kao, nemoj ti to rimsko pravo, ali mama, ja fakat volim rimsko Uglavnom, znaš, i sad imam 40 godina, ljudi, imam 40 godina i to me malo me to zeza, 40 godina je trećina života, Mislim, znaš koja je jedina prednost kad imaš 40 godina? Ne trebaju ti više droge za dobar trip. Znači, dok sam bio mlađi, probao sam apsolutno sve. Sad znam šta je dobar trip. Sad imam toliko niski tlak, kad hoću otići negdje, samo ovo. Jebena. Imam 4 banke, onda imam moje prijatelje koji mi govore kao Goc, nemoj se bedida, 40 su nove 30. Koji kurac to znači? Da već sad imam problema s prostatom, znači. Šetam sa frendovima po shopping centru, oni gledaju nove iPhone, nove legiće, ja sam, gle WC. Još sam onaj najgori, ja ovak dotrčavam, znači, koliko puta sam znao, jedva da otvorim rasporak, ovaj već, užas je, užas, da. I onda se razmišljam, znaš koliko daleko to može ići. 40. su nove 30, 20. su nove 30, 10. su nove 10, 0. su 0, kraj je. Znači to, 40. su nove 30, ljudi funkcioniraju isključivo u inflaciji, jebote, znaš. 50 eura je novih 500 kuna. Nego da se vratimo na ozbiljnije stvari. Živim na Laništu. Znači, rođen sam u Zagrebu, odrastao sam na Maksimiru, živio sam Črnomerec, Trešnjevka i sve, baš sam purger i onda sam upoznao ženu svog života koja je neki dan uletila kao znaš kaj, mogli bi se preseliti, ja, može ženo, ti hoćeš da idemo, na Lanište, van grada. I kad mi neko kaže kao Lanište nije van grada, da, nije van grada, kad se vraćam doma, prođem pored table na kojoj piše Zagreb i prekriženo, znaš. Ljudi, ja kad izlazim iz stana, moram biti oprezan, znači ključ od auta, novčanik, pasoš, jer nikad ne znaš I ne znam da li znate, Lanište je postalo Dalmatinska Dubrava, jebote. Svi Dalmatinci ikad su kupili stanove na Laništu, to je fascinantno. I ista razina vandala vlada. Znaš kad si u Dubravi i presretnite poduzetnik iz Dubrave, sa ove burke, hoćeš kupiti ciglu, znaš. Pa želiš podržati tog poduzetnika iz Dubrave jer ti se sviđa i njegova cigla i utoka koju ima, pa kupiš 2 cigle. Ista stvar, ko plješće na to, molite. Ko je rekao kao, dajde sebi, rekao prodaje cigle? Baš si gradim šupu, trebaju mi 2 cigle. Ista stvar je i na Laništu, samo što su na Laništu su ti dalmatinski vandali, jebote. Neki dan mi liku leti, preka, hoćeš kupit barko, znaš. Ja rekao, neću, ali ima prozirno, ne treba moraš, znaš. I trudim se biti normalan susjed svojim dalmatinskim susjedima, fakat se trudim, ali vidiš da su iz Dalmacije jer imaju taj dalmatinski mentalitet, ljudi, ja ne znam, taj ribarski mentalitet, oni se dižu u 5 ujutro, jebote. A ja, pošto sam stand-up komičar, ne dižem se u 5 ujutro jer želim biti normalan u 8 na večer. Neki dan idem peseka spustiti, digo sam se rano za moje vrijeme, bilo je 10:30, okej?
I spuštam se dolje, znači imam toliko krmelja, još oči nisam otvorio do kraja, izgledam ko štene jebote. I spuštam svog peseka i naleti mi susjed i hoću susjeda pozdraviti i kažem dobro jutro susjed i sam vidiš njega, dobar dan. Pička ti materina. Kad si ti išao spavat u 18:30, znaš, nema me zajebavat. Ali ima jedan dobar susjed koji se trudi biti burger. Svaki put me pokušava pozdraviti na zagrebačkom. Pokušava. A vidim da mu je teško, jer čim krene pričat zagrebački, vilica mu se koči. Znaš, nadam se da je to od zagrebačkoga, ne od nečeg drugog. Znaš, vidi ga onak, dolazi mi u susret i vidi ga. I lik u jednom trenutku, dobar dan, sused. Burac, kak je on rekao sused, negdje je potonuo trajekt Jadrolinije, razumije? Znači... Petar Hektorović nasred, nema šanse. Ali primjećujem da me godine hvataju, nekako sam ostario sa tih 40 godina. Jer godine su samo broj, ali ja sam nekako stario u glavi, ljudi. Znači, neki dan sam odustao od kupnje čokolade jer doma imam jabuka. Još gledam, Dorina je na takvoj akciji, oni tebi lovu daju, jebote. A ja mislim kao, a ja doma imam onaj zlatni deliš. Znači, čudno mi bude. I hvatile su me te godine, to iskustvo tih starijih malo godina me hvata, a imam potrebu mladim ljudima savjete davati, jebote. Znaš, to vrišti u meni. Daću vam primjer. Prije 2-3 mjeseca je bilo u Zagrebu ono brutalno hladno vrijeme, bilo je 4-5 stupnjeva. Izlazim iz svoje zgrade i na betonskom hladnom zidiću ispred zgrade sjede klinci na hladnom betonu. Ja prolazim pored njih, ljudi, svaka stanica mog tijela vrišti. Reci im to, Gorane, reci im, spasi im život. Druga strana mene, ona moralno-etička govori, nemoj dirat tuđu djecu, bolite kurac. I taman da ću ih proći, jedan klinac od tih hahara iz zgrade se okrene i kaže, dobro večer, striček. Kad je rekao, striček, kad me preprihalo, evo, nemoj si ih na hladnu kretenu! Zašto ne, striček? Jajnike ćeš prehladiti. Ali isto tak sam došao do tih nekih godina, ljudi, da kako mladim ljudima dajem savjete, tak ne primam više savjete. Dovoljno sam mudar, ne treba. Bilo kakav savjet ako imaš za mene, nema potrebe. Fakat nema potrebe. Znači, igram nogomet, svaki drugi tjedan sa ekipom nogomet. Nađu se sa ekipom, popijemo 6 pivi i onda odemo na teren i dodajemo se. To je naš vrhunac nogometa. I neki dan frendu dodam loptu i lik primi loptu i kao, zaki si mi tak jako dodao. Buraz, da sam ti lakše dodao trenje trave bi zaustavilo loptu, ne bi bilo dodavanje uopće, razumiješ? Uglavnom, svatko od nas nema kondiciju i svatko od nas ima 3 sprinta koja moraš strateški rasporediti kroz jedan termin jer želiš biti donekle koristan igrač u društvu. Ja sam se zadnji put na terminu zajebao jer sam puknuo loptu u potok pa sam jedan sprint iskoristio do potoka i drugi sprint natrag, okej? Zadnji sprint koji imam iskoristim u napadu, pogodim prečku, jebem joj majku i treba se vratiti natrag u obranu. Ljudi, ja više nemam kondicije, ja se vraćam u obranu brzinom hrvatskog gospodarskog oporavka, jebote. Znači, ekipa gleda li se uopće krećem ili se ne krećem, ali to je meni naporno jer ja krenem hiperventilirat, znači jedva dišem, zvučim kao one zadarske orgulje, jebote, znači. I kad su već kod toga, zašto se te zadarske orgulje zovu orgulje? Zaki se ne zovu zadarski asmatičar? Znaš, vidi ga kako... I uglavnom, u toj obrani, ljudi, ja pokušavam doći do sebe, znači dišem kroz sve moguće dijelove tijela gdje zrak može doći, kašljem i dođe mi friend i kaže mi, Goc, to ti je vjerojatno od cigareta, trebao bi prestati pušiti. I ja ga pogledam, je ti to meni savjet daješ? Ne treba. Ljudi, ja sam bio u elementu kao, Buraz, nisu to cigarete. Promjena vremena dolazi. Znači, on je bio kao, jel tak da daj mene koljena boli, jel tak da? Idemo zapaliti cigaretu na bonge. Nemam pojma.
Znaš kaj mi najbolje? Toliko sam star ljudi da mi se događaju mi se tako čudne stvari, događaju mi se one staračke stvari jebote. Znači, neki dan sam pao po stepenicama prema gore. Znači, ali nije da sam pao po stepenicu, sam pao na svaku stepenicu kontra gravitacije, ljudi, ja sam me dotaknuo laktom, čelom, ramenom, svuda jebote. Znači, takve stvari mi se događaju. I to pogotovo nakon nogometa, jer mi uhvati muskul fiber u cijelom tijelu. Sve, znači sve mi uhvati muskul fiber, a nakon nogometa volim sutra dan ujutro pojesti kvalitetan doručak, što zapravo znači masni burek s mesom i jogurt, ok? I upadam u svoju pekaru, i hrpa ljudi je u pekari i čekam, jer sam normalno civilizirano biće i čekam na red da dođem i uzmem si svoju klopu. I izvadim svoj sitniš i brojim si sitniš i padne mi 20 centi. A kak smo prišli na euro, kak je euro poput šahta, svi u pekari su bili kao, šta se to dogodilo? I ja neugodno mi bude, kao, nema pojma kaj je bilo. I gledam ti 20 centi i ne želim ih podići, ne želim biti onaj lik koji ispričavam se, samo malo da si dignem svoj budžet za kiflu, znaš, ne želim to raditi. I boli me briga, 20 centi, koliko boli briga za 20 centi? Ali moj mozak u jednom trenutku to preračuna u kune. 1,5 kuna? Otišao bi po 1,5 kuna. Da vidiš Slavuja i Velebitsku degeniju, jel bi bilo kao, gratis kifla, jel tak? Ja gledam ti 20 centi i odlučim se, ne, ipak ću ja to napraviti, unatoč muskul fiberu, unatoč ljudima, idem po tih 20 centi. I zamolim ljude da se pomaknu i ja ga i spuštam se dolje, ljudi, ja dođem na tih 20 centi, ja njih ne mogu tići. Svaki put kad ih primim, ko da ih kurnem malo sve, više ih guram. Jevim ti mater, ko da sam na curlingu, razumiješ? Svaki put kad dotaknem 20 centi, a ko za inak jučer nokte odrezao, razumiješ? A ovaj u pekari, ko da je najbogatiji albanski pekar u Zagrebu, lik ima pod u pekari od jednog komada mramora. Čovjek nema ni onu jebenu fugu da mogu napraviti na dič. Znači, na kraju sam tih 20 centi ugurao ispod štanda, a ako vas ja ne mogu imat, niko vas neće imat. Kako si super publika, čak i vi gospodine, čak i vi. Kad sam bio klinac, sad kak sam u tim godinama, kak imam 4 banke, razmišljam o tim nekim stvarima koje sam doživljavao kad sam bio klinac. Kad sam bio klinac, ljudi, htio sam imat super moći. Znači, htio sam biti Batman da imam hrpu love, znači, htio sam biti Superman da imam plašt, znači. I danas, kad gledam, danas isto želim imati super moći. Ali znate koje danas super moći želim imati? Danas želim imati super moć kad dobijem mail od LinkedIna da sam se pojavio u 3 pretraživanja, da ja točno znam koja 3 jebena pretraživanja su mene našla. Ko je otišao na LinkedIn i upisao srednjovječni komičar narkoman enter jebate, znaš. Isto to, druga stvar, znaš koju super moć želim imati? Želim imati super moć kad neko krene bušit zidove u 8 ujutro, da ja točno znam koji je to stan. I znate taj samo lagano curi, nije žurba jebate. Ok, znači, znate taj osjećaj, 8 ujutro je, vi taman lagano drijemate, super je, sad čuješ znači, buraz, ja se želim probuditi, biti, ok, 4. kat, stan 12, idemo jebat majku, znači, to, znaš kaj mi je fascinantno, ko mi je špica stavit policu do 8:30 na zid? Ko se probudi u 7 ujutro, ode na misu da ubije vrijeme do 8, vrati se natrag doma u stan, razbije vrata, znaš kaj radimo, ove police su do 8:30 na zidu, znaš. Toliko mrzim te ljude da sam već počeo razlikovat profesionalce od amatera, Znači, mrzim i jednu i drugu skupinu, sve ih mrzim, ali profesionalca manje mrzim. Jer on kad primi bušilicu i kad krene bušit, on će te probudit, ali to traje 10 minuta, jer on je profesional, to je jer on ne prestaje dok ne probije petonsku žilu, dok ne dođe do čelične žile, dok ne dođe do cigle i ubuši tipao unutra. On ne prestaje. Pomirim se s tim. Za razliku od amatera, mrzim amatere. On osjećaš tu njihovu nesigurnost u bušenju, ali tak? Čuješ ga kako krene? I onda ko da ga osokoli to probijanje žbukice, jebote, lik stisne onaj turbo na bušilici, razumiješ? A ja čujem da lik koristi borer za drvo na betonu, razumiješ?
Oh shit. Znači, čujem ga i super mi je to kad se osokoli, kad sisne taj turbo pa kad mu borer pobjegne, to mi je super. Ono, Buraz, ja nisam pored njega u sobi, ja znam da je lik izrespario pol stropa. Sikstinska kapela zove, hoće svoj reljef natrag. I onda mi je super kak ide uvijek nastavak te priče kad mu pobjegne borer, uvijek bude ono. Znači, Buraz, 8:15 i meni se više ne spava, ja izađem iz stana i hodam po hodnicima zgrade, vidim druge susjede, jel vi isto tražite kretena koji buši? Ajmo ga zajedno naći. I ljudi, ostavit ću vas za kraj sa zadnjom meni dragom forom. Počela je školska godina i slušam neki dan na radiju kak je problem obrazovnog sustava. Priča jedna profesorica u jednoj emisiji o problemima hrvatskog obrazovnog sustava. U jednom trenutku kaže da je najveći problem hrvatskog obrazovnog sustava to da nema više kućnog odgoja. A škole i učitelji niti imaju novaca, niti imaju vremena, niti imaju volje vama odgajati klince. Okay? I žena... Thanks. I ta profesorica fakat mudro zbori, iako ona nije samo profesorica u toj školi, ona je uz to i pedagog. Mada joj to nije prvi posao, ona zapravo dostavlja hranu u glovu. I žena priča o tome kao da bi bilo rješenje da se vrati institucija informacija u škole. Jer ne biste vjerovali, institucija informacija u hrvatskim školama više ne postoji sa e-dnevnikom. Zato što tata dobije notifikaciju, znaš ono, dijete mi je kreten. Dobro, Hrvatska Crna Gora 4:0, ne serije, evo te. Znači, ljudi, ja bi da se vrate informacije u školu. Koliko vas zna što su informacije, pljesnite da vidim koliko ljudi priča. O, brutala. Vidim, ima ovih par dženzijevaca, da dženzijevcima objasnim. Znači, dženzijevci, informacije u školi su ti trenutak kad ti tata fizički dođe u školu i fizički vidi tvoj vinograd koji si posadio u imeniku, razumiješ? Znači, nema tu push notifikacija, messages, ne, to je tinta na celulozi, ti tata ima dokaz da si ti agrar jebote, razumiješ? Znači, ljudi, mene su informacije odgojile. Znači, znaš koliko puta, onak srijeda popodne, imam još 2 sata. To je tjelesni i vjeronauk, bolite kurac. Hodam po školi, ja sam frajer, znaš ono, cimam čistačice kaja. Od kaja je bilo. I sam hodam i sam si vidim tatu u školi i bude ono... Tata! Kaj radiš ti, tata, ovdje? Hej, sine, došao sam na informacije. Na informacije! Tata, moram ti reći nešto. Tata, ja te jako volim. I ja sam tvoj jedini sin. Bilo bi šteta da mi se nekaj dogodi. Jel' tak? Ljudi, ja odem na tjelesni, tata ode na informacije, ja uopće ne sudjelujem na tjelesnom, ja sam već u slačionici odjeven jer čekam zvono za kraj tjelesnog da mogu presrest tatu prije nego što izađe iz škole. Zašto? Jer me tata ne može udariti na području škole. Tata izlazi iz škole, ja sam kao tata, kaj je bilo? I vidiš starog. Pričat ćemo doma, sine. Ljudi, ja nakon toga idem na vjeronauk. Mi rokamo apostolsko vjerovanje. Ja uopće ne vjerujem. Znači, nema tog Boga koji će mene spasiti od frakture kičme. Nema tog Allaha, Jahveta ili Elona Muska koji će mene pošteniti šljivika ispod oka. Razumiješ? Buraz, ja dođem doma, odem odmah u svoju sobu i sam čuješ tatu. Gorane, dođi malo. I ti doleš ono, ej tata, zvao si me, ja sam tamo radio domaću zadaću za sebe i za Seku i za sve prijatelje ikad i ponavljao sam gradivo ikad, ali ta edukacija uopće nije važna, čim čujem tvoj očinski glas. Kaj je bilo, tata? I tata pita, kaj je bilo, sine u školi?
Buraz, ja imam 10 odgovora na kaj je bilo, razumiješ, pokušavam, kao misliš danas ili jučer ili možda za 2 dana, znaš. I onda ti stari proda onu najveću laž koju ti ko klinac popušiš ko nikad, jel tak? Stari ti kaže, sine, šta je bilo? Neću ti ništa. Ljudi, to je to od mene, bili ste premijeni, puno hvala, čao!